Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Kum shibenta ban kinma burom ye ka jingdap shispa asnem Jong Reverend Father Sylvanus Sngi Lyngdoh ubala klano negani ka sla perthai haka Kyrteng Jong ka Shillong province la Pyllait pajba ye ka kot bala ai Kyrteng im ka Kyrteng sa kana ki Matti Jong Reverend Father Sylvanus Sngi Lyngdoh SDB ya ka bala tho the Reverend Father Barnes Mauri haka jing Pyllait pajba ye ka kot da provincial Reverend Father Paul Ofindro Lincoln, Laidan Langru Reverend Father John Zosiama, Ubalong Vice Provincial Nangtadi Rector Jong Matthias Institute of Reverend Father Thomas Pampadil, Reverend Father Marius, Reverend Father Festus Shadam, Reverend Father Brayson Paul Rani, Bat Kiwei, Bat Kuntubru, Ya Reverend Father Barnes Mauri. Laban penken mabu Reverend Father Sylvanus Sngi Lyngdoh ubabo nangi ngitip yu kum upadar sngi ulong uway ni kirat ba jong kabalang Catholic haga ba penskem ni ka jinget Kristan Catholic ringkat bat ka jing ngotho yela keriti ka dostur kasi ni kot lisa ni yo jimut naga ni ka manusnam aja kuwait aku ba ni raki ka jindap Ispas nam jang bajing kaya perasino, kaya perasino kumai spa kuai. Ini orang ini yang pensana itu ketemu dulu. Kenamar kadai ka tual COVID community ngana benda di program community program di bang ka benda. Te si tangkani kuai ni la benda, kata ni la benda. Thok di kat ini di thok kuai dai spon dulu. Ke si ka kata ni la benda sana bisa itu ketemu dulu. Agar di yo jimun nani lepai buat ngira pisang bande kan gekam daga ba kontak ini di nongtro di bantro ini di artikel sekarang pada sini itu awak ini ka jintro kan nong baik tang sekarang pada sini buat kita tang sekarang gaji pre gaji yang gaji jadi kita di artikel dalam ini ka kot jadi war sekarang gaya di kam jeng pada sini untuk nuksa pada sini kamu missionary menjalap pada sini kamu nong penkia dan kibri untuk kaji kibri pada sini pun tahu start Bible yang kasih pada sini pun tahu unang yarap ya ke imang salang teknik dari topik kita dan ini ke kat compare ini di artikel di pensyai ya kita jing crowd pada sini bahawa lelak pun dikam di bakram atau bentar dari bagai dia kumjur nak bentar ke balang jengi agar kita tahu kan iga kat dalam kadai sisa ke jing aina mi pada sini ya ada Kyrteng ke Jong kanam ke Jong ya dikam di bakram ke Jong pada ngai ba kita yo pulih kan sesiam di dalam dia ya kita dikam di pada sini lale akan dikari kasih jadi jadi ngai ba kerja dikam boleh ini kijing nak senyang Jong siapa jadi dia baca ke balang dan ai musim itu baik bakin le elang kumjo bakin buat dia kena kesal Jong kenang ba sisa insan nang yo sisa pun kita diberiu kum pada sengi giban no senyang syaka jadi dia syaka balang berkoi nama ni dan kam sisa diberiu kum mau kibat tre sisa lalu kemensin nak minta gajing bahajang di pajba nak minta gajing bahajang kari berkoi